KCTV Lon Rashapi daga Frank Motors kajaka dekali ga bathamai jong Tata Motors halat ko ni Shillong ringkat bakanet foodish ordal mapi nginwan ramani hakir dobyeng jongpi Hadin sapu arsnem bala seng ye Ribhoy Youth Federation hatem Ribhoy hausnem kat kendai spa hanya pukendai hagas ni palai jong ka lai pu waitrik unai leber arajar arpuai kinongelam bamenta jong ka ne ka kinhon seng bhalang kalalum lang ya baro kinongelam barim jong ka seng ha ka jingelang ka balalong ha auditorium hall ka umsning town dorbar umsning kani gade ka sen ka baningkong ba ka seng kan lumlang ye kinongelam barim ha kani ka sngi banya theria tai kumno ban ai ka jing shakri ka bakrpang na ka benta ki pajba ki balong ki nong song snong jong ka them Ribhoy badru ban kenteu ye ka thain Ribhoy ha baro ki liang hagani ka jinga kendo lang le sim benta lang ru de ki nongelam barim jong ka seng ki bakenthup ya u founder secretary uba RB Shadap ki president barim nadu uba Doris Sulain uba FM Mapnyang uba Bibi Makdo uba CL Marsharing uba Morris Lingdo uba PN Namsau uba James Lamo uba Dip Rentathiang uba Lover Lingdo bat ki wei de kinongelam barim kar bagi nongelam ki bamenta jong ka seng ki bayadon lang ha kani ka sngi ki kenthop ya president uba Bipul Thangkeu u general secretary uba Bullet Marbanyang u vice president uba LK Saukme bat ki wei de kinongelam bat ki dikhot jong ka RBYF ki barim bat ki batmai Kurkuru ia kena ke semen, pun kurkuru ia kena ke jengcemu, kumangil abu hak jengduai, baru ki ex presiden bat kini kit khot yang ke RBYF ki bamanchua bat ki bamentaru, ini asyik mentalang, dia bread ia kena ke semen, kum ke jengi don mentalang, nah pada mesti ia kena bagus. Mana kalau takam, semua salang di dalam Sejenai yang dikonsolidasi, kemar kini baru berupaya. Kami ni jalan ilang hak hak diulai, banai ngoyu, na kebenpa kejuberku kebawa ai, lang bageseng, lang baju ni lang bar. Kami ni. Abang bantir berkapuli, ngadat rapat, bantir lu, ya kemasyadir juga seng. Jadi sekarang kalau juga seng, kumno kami keseng ambil kami. Kumno kami keseng ambil keim hadu kini kisna. Ngai hadu logo juga seng, bagakau kekenai sebab hidup benda. Kapag nasa untir iya ka ambil, kalau dia kisah kekenai sebab benda tu, real benda tu. Nako banbut, banhai kisna berada. Hagas ni ke mengasyiti presiden ka ambil, nasdak menuat pat jadi tulung, kumno bukan ambil kami. Adanya siapa? Kamu siapa orang kalau kejimpo, kejinta, lada kejimpu nanti, ya kata kejinya nanti juga saya Youth Federation. Hari kejimpo cintip cuma, ngalap ba, upa ambisional, ubreu dalam syak kapan, kamet kapan, berdom-dom berni hari di Jepun kita, berhai Kristen berani ulang basong Islam, umdi, ha. Ngomong kebahaya na, ngani itu ibu nama ibu ubari first, ngani apa founders secretary juga di Federation berkeli, kenapa ngani yo cikit, kumlo bukan yang saya ngalihat kawasan saya, betul hari ini mesti kami saya kedai ini. Apa ngaya sebelum, ngasa perlu cikit, ngasa tip bah kumlo rasa yang kami bohong ne, bakal dia ni kami jadi Youth Federation. Kadang saya kepala pemi lembaga kami boleh berapa. Kau kata kami boleh berapa ini, bapak kelai kami boleh berapa ini. Saya kami boleh Federation dan Chief Minister berbuat di Islam. Jauh Islam kenai pak new bunda. Ubini lingga bapa berulai. Barai berdosa kata ini kata kami boleh Federation. But nanti bagaimana iklan? Nanti hasilnya sebelum kembali tentu ini. Yung ba lesser sang niya kanika Ribhoy Youth Wing House nam hanga yung tarik September hakinay pa yung kunay Henry bamii kani Youth Federation kanday no haka
pesawat tarik dan cingilan dan menimi naging naga office jauh Chief Minister Berendura Mati Islam kali ke pesawat tarik terkembang hakenais Pak Nyuk. Katanya banyui ya ka RBF kamunta. Habagi aktivitas di jongka. Babun ba ke bangimla ban dia. Apa jelam lupa dipercaki. Nipe di ambulans. Nipe dia ki achievement di bagi babun ba. Ini benda saya ka office. Ya kerja kalau kita lagi pun kami suara saya pun imparsial masih di mana mana. Jadi mendapat masih di pada ibadah bukan dia berpendapat ya dengan ya kan office begini. Sudah tak dia. But kiwi kamu di bawah dia. Lalu ya cepat. Di dalam musim habak kiro kibrio halanti sekian tidak kecikumen buat semua. Lalu beliau ki bank ya kami ya tidak ada diskusi pakai jindong. Hani ki albia ulama itu. Kajian hani kita. Kum ki para ada belum. Ngidon kam kalanti ke berjalan ke bagian hak niat. Lah pertama penting kita boleh berjumi ke babit kewabian hakilan bapak. Akipor ke bangi don. Don sebun dia ambil kupon. Nila syakam bunsen. Kadang ambak laut, apa punya. Lalu badolis nilai son. Nila saat dia ini kan sepakat tak badolis. Nila syakam. Nanti nak siapa? Hakaba Kaardu yang pada kapor kepersya ia kajian jong kareo lihat kabar nikah. Bat ni nilai nak arjo jelam jong ba. Doris sulen walking presiden dalam nama. Lelak baru bersya nak sekian, nak sakset membahasi. Bat ada kata kalau dia kisi por baru. Kawan General Presiden penjung iba Gaulis lain kum Presiden Bapura kawan sekapur keba kia kini nak dan bertalaman tu bagi kita pangbak kondisi kantin manga ba Doris lain di bahwa tamak sekapur nak minta baladon menjiatar constitution ba people thank you hapo ketinggalan kejongi Ngiui Bagariboy Federation Kapian kitenak di jongka Ngiui ki kam di jongka Ban next camp Bahpo ketinggalan kejong'i Inang na susu Yakaman pentelun Yakaseng kepiit kejong'i Kaladan kejong'i kendo Ringkat Kadikaku insiden kama Ngalaya kendo mga Iba Rocky Iba Asun Angelesun Iba Suker Mauro Hakawai nagi dukan siya. Habang isyong ban ya keren, habang ya kendo kung ki ex-member, kajudan ka jeng keren syapang ka RBYF. Naman, bawat habang yimlong syu, kidekot ka RBYF, henry ka mensim, jom ka RBYF, kadon hangi. Habang yui, ba ki isu, kiba ka RBYF, kali, kasyim, Kilong ki isu kibayo ajengero kamensib jongi kemen. Henry habang iui bagi isu kibakaseng kasyim. Lani kuma ong i ba pambuhay mene habang kidan kijing kenyum kijing keren kijing kentho mengiru kum ki artuai kum ki dikhat kibaden ngidan kijing slow. Dena kata-kata habang iyo ya kamanya kendo habang idan kata-kata jinia bisya. Nilai ong Badai bandon kejingnya kedua ulang. Jom kita khot kibarem, bat kita khot kibatumai. Bat ngangit sekam, bakadi kasgi kalau urlong mentah kasgi hadin bau konbina jongi iba roki kela ilayo banyak kedua bat presiden jongpi. Uba kelut kemensim, uba yang kejengmut kejeng perkhat bat uyoi
bat don kam sisya bangin kendu lang kum ki dekhot ki barem bat ki dekhot ki batumai kajing don jongi ki dekhot ki barem kan ai man sib ki pi ki batumai ba pinang la susu ban krei kumalong mene bat ngeng skem ba kamen sim jong jing i ya ka dong ni hoi ki jongi kan nang tu nagawai gapor syakawai bat habing sngap ki history ki balaya thu di mahe kanu kalung kemensim kejoni habang iperkat iki jing ki bagi kendu hakat kapor undan kali undan jan moh kumangi kumalong haki por ki pemerintah yayo kan keliang di jan kumalong meneh henrei tang kawai kemensim kata kalong kumno ban kentiu ya kadong rihoi kabai Paro saya ke bawah sekumpulan kalau mana kupor ba kardi wayas kalau penting si bun kinong elang lada dei hasnong atau lada dei hak imlang salam lada dei wat hadi balang lu di bakambun kimi hari boy dei di products jongka arbi wayas nangis kan bakani ke jinglong kabak gerbang kabaka arbi of kadon menta henbat yaka bat hagoi geski hinlong kinong elang oh, susah ngilah persang, lagi jeng ide politik su, bah mau penyang lah persang, baru ki lah persang, bah arbi sadap lah persang, bah sial mesering lah persang, ngar lah persang, sama menolak di bukit coba bahasa, bukit coba bahasa kalau sok cundra, lalu itu di mesti dur, kili dur hau cara lebih hemat cilong deh, hau cara lagi dur dah, peran apa itu, dan di kerman scam bagani ke forum ke pengidon mentah. Karbi WF kan tumi, ya woi dah kuat itu kerau orang macam long minister, long MLA. But ni kan macam lengkap kan forum bagi kedua kita. Ngin yang frame berkom kepada ini. Ngin ayam sih, lada don, no, para nongelang tu berkuat. Kiu sejauh. Ngin yang sulap lambat. Udai baniok kita kan. Baniok ini jauh. Karena kita sih Karbi kan say, ya woi nanti nongelang. One long minister, long kawan, agak setiap. Nasi sang ladon, masuk tun udah RBF. Dan put aja long MLA bagi kenaskan boleh sini kita long minister. Dan kapang apa pun kedua ni kapor pelong. Saya sisin. Do ngin penlong dia kena ketinggalan ladang imla. Asin boleh sisin sistem kedewan dong boleh ketinggalan. Nang bukan long boleh tenang. Bangangai sekarang menikasi kan don tu kejinget tel kejinget tai. Hadu katno ngin penkut, hadu katno ngin peniar yang jadi terekam jom kene ke forum di bagian kedua. Balai balakot yang ka arjoya. Kene ka arjoya, kene ka pun jom kari hoyorwa. Kari hoyorwa hanya Islam. Apa kaji alam jongi doktor di lapang. Bat upasan moksha Allah puskan ini. Bat hari Islam kali boleh buat kaya ha. Bat kila pengkam mendon kawai kesen bersama. Bat lambat kata kesen bersama. Lapmi kata kari boy dorbar yud win. Nadu melapor latih ya ka riboy yud federation. Kali ka pun jom kali boy dorbar. Mentang de ngalong bulan bo bamayo de lambat ya ka kampung presiden jom kali boy dorbar. Mencuba kalau tamu sama, mengalami yang dikurung sama, hakok jom kali boy dorbar. Mentah hakok le tem ngasungu badir lama ijing yalam jogi isen di bawah hakok isen di mencuba mentang lambat untuk presiden jom kali boy dorbar. Kali boy dorbar bakali ya dia belum intan dia belum aju ngayu iba babun dia lutok Indrai ni nak boy dorbar puji pa puji ni semua lutok gram yaga boy gitu kan. Kini gua apa kali boy kita desandro kalau menyikapi tu kan presiden dari boy dorbar pemerintah makin bersandam jadi ikam kibaka riboy dorbar kadang ya cakma kamat menurut dia keborda isu kabar long ban pendawa ya kata na kasulong airport syara umroh airport kata dia isu ekonomi dari dorbar ni lah kan ni lah haru join pi hakiman pi yang umroh airport
ya ko umroh airport om tu khot ka umroh airport la om ya ka bagaikan Shillong airport kajing jengai na Shillong hadu hamroi kajingai ba bat ka district ku playa pe bat ya kami ngila percam dia kan bersorkan yo makane grade ka ba lale lamba ki ko ki mamchua nama ba kitip ki briu ya umroi kitip ya Shillong dia nak ba mo ya Shillong jadi apa ngila yo ka ga district ni dia bersorkan Pengkelano naga Shillong airport ban thono ya ka kuteng ya ka airport naga umroh